hvala vam što ste izdvojili malo vremena da pogledate naš kanal. Danas imamo jednu zanimljivu pokaznu vežbu. Evo, nalazimo se na Kikinskom bubljaku. Vreme je lepo. Najgore je to kod nas, kad imate para, onda ne znate šta hoćete da uzmete, a kad nemate, onda sve vam treba. Preporuka je uvijek doći subotom ili nedeljom od 8 ujutru pa do 12 do 1. Zdravo. Ima svašta. Samo što vam je potrebno da imate para i da imate strpljenja i volje. Nisam još ništa našao zanimljivo, mada ima vremena. Evo, imamo i slobodnih mjesta, tako da možete i vi slobodno doći ako imate nešto da prodate. Znači, jedno što trebate da uradite da dođete ranije i to bi bilo to. Ali za male pare mogu se naći dobre stvari. Evo, svašta ima od igle do lokomotive, računara. Inače, ja najviše volim da gledam bicikle i računare. Prošle nedelje sam pozario jednu matičnu ploču Asus AM1NA i dobra je, i to za 1000 dinara. Jebi ga, kockao sam se. Ne bih savjetio vama da se kockate. Evo, ovaj čovjek je kupio bicikli od mene. Poznato je da ljudi najviše vole da uzimaju tehničke uređaje kao što su bušilice, alati, jer to uvijek treba. Znači, za male pare mogu se naći dobre stvari. Preporuka je doći subotom ili nedeljom što ranije, jer dobre stvari brzo odu. Evo, ovo najviše volim da vidim delove od bicikala. To meni uvijek treba. Ima tu svašta i za decu, ima.
I što je najvažnije, ljudi dolaze, pazare, zadovoljni su i zato dođete kod Stanka. Evo vidite kako je čovjek zaradio za minut 2000. Za devojke, za 8. mart, nale. Ništa, mi idemo sad malo dalje. Ja za sad nema tako naroda, ali zato će sutra biti. Ništa, to bi bilo to. Moja topla preporuka je da dođete subotom ili nedeljom ovde na Kvantaš. Ima šta da se vidi, da se pazari. Možete i vi da prodate. Još sad kad bude lepo vreme, onda bit će i svakog dana. Dobro, sad nije bilo tako ljudi, ali zato će sutra biti. Evo ja sam nešto pazario, uzeo sam jednu majicu. Štete otići praznih ruku.